afternoon mga Rakiters. So karon natin lakon. So ubani ko ninyo karong hapon na kay sa akong mga lakaw karon. So karon ato pang hapiton si Maika, birthday biya niya. So ato lang siyang good boy sa ta karon. Ato sa siyang kuhaon dito sa Ayala kay na siya gipalit. So tara, ubanta. So padong pang makuha ni Maika. Murag nakita na nato siya along the way. Dito. Na. Ano yung birthday celebrant? Oh, tara ang tambok. Birthday niya karon. So karon kuyog na to si Maika. Birthday niya ko no karon. Happy birthday Maika. Na may pagkakuha na to ay. So guys, may hapon ka rin yung tanan. Kauban ako si Maika nga birthday niya, mag 30 years old na siya. Okay? Pilay na din mo eh? 18. Pilay na? 18 yung mga edad? Emang lawas? 50. Birthday niya karon niya. Good boy lang sa karon. So, ato lang sa siyang gikan. Kinatay lakon karon guys. So, asa kita Maika? Secret na vivo. So, ato lang ipakita nyo dito sa tong video. So, please like and share, guys. Hey, what's up mga idol? Nakakaroon dito sa St. Therese Parish, Laag. Kao pa na to si Randy. In short, Ramil ang tinuod pangat. Kaway-kaway sa itong mga fans. Ayaw kay gwapo ka na itong buhok. Oh, Randy mga angga. So sa mga asawa ni Randy niya nagtuog Randy, Ramil dito pangan. Di yun yung makit-ans pamili kay Ramil. So nakakaroon dali sa St. Therese. So talik, kayo gikta rin yung manood ta. Can you see the light in the sky? Oh, that is my little gift for. Good afternoon. And welcome to our celebration of the sacrament of baptism for our dear child whom you have brought here. My brothers and sisters, when this child was born, you welcome her with great joy as a gift from God. With great joy also, you bring her up to the church and make her a child of God. Because in baptism, God will bestow His own life on this child. And in the name of the Lord and of the whole Christian community, I congratulate you, parents, and welcome this child into the life of the Christian community. What name would you like to give your child? Rikita Kasi. Rakitero. Rakitero Kasi. And what would you like to ask for Rakitero Kasi from the Lord? Baptism. Since you have asked your child Rakitero Kasi to be baptized, in doing so you are accepting the responsibility of forming her to keep God's commandments in Christ that Christ has taught us by loving God and our neighbor. So as parents, Your life. Many times